pa studio cia Mutongwe TV na Mutongwe FM alinikana kine kilungu kila kithia wa imwe kwa imwe kwesela Mutongwe TV na Mutongwe FM Ûkûmbî ya siasa na ningwa thie kana twe na Mutongwe ivano na kuiva u ninguka kwa kuitina wandateka mbotho na Nimo bea nimo bea pole musiaiza waitu na mwithukizia ni njasi ati ati metinga mama mwiwa atato na ni utivya neza kamea yu tipangie niba yabe Kalonzo and that's one ma switching gear street shwa wana monga melaba ama hati ya mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na uzunu ndwambe undwa keli tia ikana mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndena wati imuyanu Ûkambani ona tia kana ndena wati imuyanu Kenya akamba wethukisha kwa wingi nimana wazizia uzakwani ubetie miongo monza yulwa yana miongo monza na itano yulwa yana mana atite ngalekwela naye Kalonzo na mana me atite kwanza ataunjeta Muzumbi na kuondwa uno sio ataunjeta deputy ona ataunjeta deputy na yuko uno sio tiketi kala nati akeza kwithiwa akeza kwasie yu aungamata Muzumbi nendo kutabia na mbezu ya ile kwamba takuma miongo monza na itano ukona yathi na ikathimba kama miongo kenda ko nuze ukethia pe factory Siasa na niliba motongo yuzwi we aunjeta chao kwe binda ye ukona miongo monza na itano pe bindo bai obonena ni you know na wethia ando ndima kwa tia mheshimiwa MAANZO na mheshimiwa Kiyo na mheshimiwa Mutula tabii Kalonzo ndwe kwa na monango dapane no sindu bingi muno apane no sindu bingi muno na wethia Akamba muno kethe betonde kani manenda Kalonzo ungame ta Muzumbi ungame na gathano unaungamie nendo kwendethe 75% kwitho no ni more than 90% mamwatie mundu okindu kwetwe na atongo yano siasa cio honde zitha logo na kila mundu athatie mundu lawo na cha mweso yulwa point yesu nendo kutavyo Kalonzo kwa wingi mheshimiwa Kalonzo ni mubye kundu kwingi ni mubye Ûteti na kiutongoi ni mheshimiwa mubye ate opeka samuka magatiele peka samuka mu katiele ethani tukwenda Ûsumbi ethani tukwenda Ûsumbi no sio tukamana kana mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na andwala tukekala nthita Akamba tunene ngoya kumamba Ûsumbi no mubaka tukakula niye ona mheshimiwa Raila Odinga akaazia Kalonzo tosha na atima kwa mate Kalonzo na iwe maimwatia yes no sio ikulania yobaya kimani taile kwikatokethia nitakwata wati fulani webalabe Kalonzo wa Musyoka onetha ti wonde ona ketha ti wonde nenda gutevia kima no kendea na geni kugwa getwa G no ndwe G G nimekwendea na kuonania Ûsumbi uweba ogwebinda fulani na yu tona tinena ono twetele idinga withe ndo nakwazia ninete kala no tongo ya Kalonzo na Kalonzo tosha ona twetele chu isabwila ringi twende kwendea na kwikani ututono thengea ni cia mheshimiwa Kalonzo Musyoka na kima no zio na bahati la zibo nikana kimani ona kitha na thina mwingi muno Kalonzo no ateke kimani ko Kalonzo no ateke kimani na undu wa mweso yu wa kana na bichisi wa kana pekindu mheshimiwa MAANZO wetie pesa haivika ukethia ngaina wa hizi ngane no wa ilo tongo yes na ni utapia mboye mwena boye wanenda biti bimabinda wambe mengwele yake ndamuzo ko minoma Davidi anaboya na iko nikiludi mboye zuazia amengai Ûsumbi na bina notoni nisiaku tenena na muzo ko minile aziati nawe niwe udonate kwa lokwenda sinduzu Ûsumbi ngaya kita ye anaogia zizio MAEKE the
anduma kalama nenzi nendo munengo mu nindo niti rozu ando niti amake atwika mutongo ezila ba MAKUENI ogethe anduma MAKUENI SENETA ndo ndo niti MAANZO ndo niti MAANZO na nendo okutapia onoka kulya ndo ingi yonga ni umukone ya mumuzakuwe yake ndio tabia ni utaki ona mayu nenga itumi muno lakini wewe ya ni cha ngai ke moloti na ndio sikabika sia cha ngai cha sia cha kolota kalonzo with the amount baka madness na kondo itinge kazi ya kalonzo tosha yes ati make yulwa miongo kende yulwa yana ukamona ate ndi magetha bau no twelo mathondu gwibasya kima ni muvya asante naende ni muvya muno mundu imbatha naende ni nathie musiaise kana ningwitha ndioka kwake anoka kwaku ningwiye nenda kwambia na simu na namba ya simu nenda kusomea nondo andu ma radio niwe simu maitha masia yese TV mometha methukise radio ni na nimenda uko na simu pe 0799 870066 0799 870066 ese namba ya Safaricom, namba ya Airtel nayo ni 0753 986233 noti mwonza nya itano itatu kenda nyanya thandatu ile itatu kona simu ningwitha ndiosa na indi netele simu nenda yu namba osisia mawoni maku kwesela mutandaoni wa Facebook na kwesela mutandaoni wa YouTube ni kuye ni Mutongoi TV Stock FM official Mutongoi TV Stock FM official na indi akatwambe osa simu nondo niwa simu siokete kuka okay wambe no hello Mutongoi TV hello nene abasa wako na simu nena na wase monene hello Mutongoi Jose mbongelele wase ba hello Mutongoi ni nena nao hello ni nena nao wenena wenena natangala chongo kuma ivinganzia ivinganzia karibu sana nena natangala chongo kuma ivinganzia ne kwa muzimu wa manzo ni motoi wakwa motoi wagwe okay nenda ukulia vile isi muno bala be seneta mukulia nenda umukulia ati nene hizo ni mwene otangi kule nondo nyine omure ene hizo ndio kuja kiyo kinge muno kitu cha Ûkamba munde for example ambunge mo Ûkamba ni ko na nienda kumuta byo kendo kimwe kana utekezia ni weka kama utafanya kana tapasa pasa njaje tekanya kama ande malonjo kana kanisa na kwa nienda none manzo nondo ni mutongo wa hizo nienda none omba ni mawa ila none momba ni MAKUENI momba na Machako momba na kitu niki ila ndeto undabaje umbea ukuweka ikwashati yes ni chauki utuma chama cha yundiye kiendelea na upata zina ukwata ni timbando ni makwete kujumanda malombi mo okay kuni nenda mwanzo na mune ngo mundi mandikenika na mamande and mayo kule mandimbe abemanje yishia abemanje kuma oyu kwaifa magwaje bina mingi muno kuma mande andu matungi andala maende andu taamurama andu taamukuwa andu kwiko kideni kama na kana Ûkamba kujamba ya peso chateli okay chateli yes nena kwa ndio laka yes nenda kukumbe ndio ni nani ni mtatizo wingi nani katika TFN nende baumea aimakuye kule lezo ndo asina kitu KALAMA na MAANZO na toti nenda mamakuli ati omundu kalonzo omundu laila akewa omundu ni abu kalonzo akanda kwa utinga tujina kubwani omundu laila akewa nende kalonzo mwana ni kunenga mwana ni kana Ûteti Ûkamba kana wainda ya Kenya tukwenda tuende nande nondo ando ngimale yazo ni machelo kuna kula ubando wa kalonzo mundu akumba laila ni waende ndio ni bawu ndio waende ndio ndio laza kinde embatuwe cha kwaila kule makwamya ningala ngumbo ndi muvya muno no sonjwa na waya kana sawa kona simu tekwe education na nenda to kone zindu muthembo su weza ithia etwa sobe amasa na ni twewana cha bata ne kwewana twose simu ya kele kanini hello Mutongoi
Hello. Hello. Usuko kusile na simu. Hello Mutongoi. Nina nao. Nina na Martin. Martin Kuma Mombasa. Karibu Ûkûmbî na ndio kwiwa nesa. Na Ûkûmbî. Karibu yu ya ziada. Na ziada. Witu wakamba kukwata na nitwawinie muno. Na tongo imaitu mama tukalukazia. Ili ana Kenya twele na takamba. Na kindu kila jana nchi Ûkamba ni kindu kimu. Twasiketi ndaya siasa. Atongo yalote wazi kwete tangilo. Kalondo. Na mutama. Mene nana wazio mwakula kuyake. Kila mundu mambo tugani. Na nino tugani imo sioka. Itinga kuota nafasi ya kuziwa atengia kalondo. Okay. Na itinga niwaambie kwa na kalondo kumatana niwamanyie ndongo isia kila wirwana sio. Emu kwata soko. Abedo wanafinya munaona 2027 kumwafikia. Kuthi na ni ndongo indisita kwata kalonzo kwoko. Ungeze kalana kalonzo kwida rela no kumukia. Lakini wasi ya kweli ndongo imbele sije kwata. Asante ni muvya muno. Tuko kwa 2027 hadi ngere ndongo isina kalondo. Ado ingi amana ingi. Yes. Miaka yake no yende. Ndongo hizi ya juzi ndio yende na muka. Kalondo ni muvyani twakwiwa teo twine iwe nesa but twakwacha point yako. Asante. Akatose simu ya katatu Hello Mutongoi. Yes, bwana Rasta. Ninena nao. Winena na Gidi Mwangangi kuma Ukunda. Yes, kuma Ukunda. Mwati ndataka kwesu. Ye nati ndanesa. Kalibo bae kombene. Thank you muno ye kati nene ubo wakamba. Yes. Kindu kilangu enda kunena no kindu kinyinyi Ûkamba ukona anisaivinda vila atongo imakamba mkosa mayogo wani wa chamaki na kuwa chamaki. Tikosa atongo mbeta ona atongo imama kanisa tuina musili, tuina kitonga, tuina lai. Ya inge. Na kila mundu akamba pia mulengo uti wita wani wa chamaki na koni wa chamaki na tikona MAANZO amba kuya. Waipa. Kuya kwa MAKUENI, umesuma kana bana kila mundu akwa tika koma na tatongo. Yes. Tinene Ûkamba. Nikwiriwa anisa ya utongo iwo kamba ndika akwate kana siamani tiga wate kana mumba none wa maziko kana makanisa. Tumba ne bandu bamwe. Na tuyanda kulwa ni kindu kicha kana kalonzo tosha 2027. Nikwiriwa kindu kiki pawa kivila job president ni bride kana ni bibi harusi ukwende kana ndo ingi na kindu kitu kuona kana Raila au ngamite ba yatu yaje kana kaje kalonzo tosha Ûkamba asia isango ya ndia isunga no lamu ini kadi ya Raila uvidhire kalonzo nikenda titinde timwati itetina MAANZO lo ini kindu kino ndo edinda tabu mama kindu tukoka ina ndanzi MAKUENI tisembani na chilitu ukona mundu umuki kina ndanzi mwate mwitu lakini autie tutonyangwa ni makonge kaendeleze kana Raila niko uendelee kuikia mwana witu Kalonzo. Okay. Au meti yukumbani tulo ni siama ite na chotambe ukoma na tatongo itinene utongo iwo kamba. Na hivi tu amina kuti yaje tuenda na ngaliko yiva. Ni waiva nikina nikenda tusonge nande. Makoti amteki yema siama ni meme kwa na ngokamba. Wala yunga manaki MAANZO ndaunga manaki fadhali hizo tuteki. Asante. Na maviko nitika Ûkamba ku. Makanisa nilawa ungama ba pulpit unene Ûkamba. Tiko mbani agutiko mani itinene Ûkamba. Asante. Na tikona anisa. Ni muvya keda ni okunda. Okay sawa. Asante. Aya
Madam Kanini nenge simu ingi ile neona siukite nesa undo vailite. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Nena Charles. Yeah? Nena Charles. Charles, eh? Ongela wasia na wenena na vina. Ya mugeri nyonde. Twakerera kwa jumla. Nyenda umuyati. Tutavie. UFM to analyst. Enda umbi onyezi yoka. Nondo. Nengo kuenda banga kalonza ke waire dinga ne time wati then yoka nando make. Lakini kwa fakta ngenda musiki ati. Kule nako ni western. Ula Ruto. Embo tangu na monda bati makari main ngaleko ila Ruto. Ikongela kanga sika olata. Secondly, agisi makongela kanga kula Ruto. Ya, iwe ndo mbea kalonzo na kwa kuro vya Ûkamba ni ida na kwa watu vya nzalue za block na hizi nda kula lazima very simplistic nondo. Wazia maudikena ona ambute bagena na mova kamba na ingine liko siambere. Na konjunge ya moya. Waida raka akamba ngima mwingine ingi. Lakini wazia konjunge kuna akula namo. Maanzo huwa ya kochi kana Mombasa akamba na ingi. Hivi na tia na hivi tosa hivi ta akamba na ya Mombasa. Owizi kaundi ya Mombasa kana ya kwa kochi akamba na ingi. Yes. Kila kingi nati. Yes. Akamba tu ya wada mutongwe utobanga. Alama mbwa abona mbwa amena mutasikila mande. Nondo kwa sababu ngene wali nobi. Mbaye mbingu na hiyo yote ila sasa hivi na jazi ati tena ndonje maitumeka sarani lakini na mara kuna kula kaisinda kama tuongie bandu bangi pamwe sio unakula mmea kula kama na plan ya usio wao kuna kibila ni chao kuna tata ambaye tinga kwa zito na mundu totongo hizi lakini mayeka au mkazi wa bagazi mabomba yaka na ganju na kazi ya kamba baina hii maile mambo constituency taina mundu wa kuimba maile 10 ndo labda aidha melangata sakamene atakula bana kuna kula bana tenda ibela jona ndo vya msie kwani wandwa mundu kwa tongo imaitu membe mailo mba maitonia ubata wa kuimba na mundu wetu nemo lakini mai kuna achu kwa mkono ni mbodi itawadhi usule ngone mundu wa rena kombe na andika wewe mbodi na wangilio imeua ni muvya muno nimewite bio kabisa. Aya katoza simu ya mudia kanini nenga simu ya mudia nesome moto manini nikaenda twende. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Nina na Stephen Mwema. Ayo. Stephen Mwema. Stephen Mwema. Karibu Mwema. Yeye enda kwa siai. Ûkûmbî ya siasa nisi lakini atongo ino kamba mazia nikite muno. Mundu tasizia na baamu zamani waizenda kaunga maflatform ni mwena ena bwana mutua. One UDS pilo yona thina. Ni kula siae. Pero ndo bato na kwandwa makeza na mumbanya wamo. Pero ndo bato na kama andwa makeza na mumbanya wamo te hivi ka 2027. Mundu ando mbayingi ni siebangie na te hivi ka 2027. Siebangie idieta kuna kula takamba tiza tebe takulani. Yes. Until 2027 iwete koka ingi katika politics. Pero ndo tito na katika tangatene. No songewa. Pero ndo tito na katika bangatene. Yes. Ni kana ukaja biga kulani. Nitwe bangi. Nitwe bangi na bya alama la isi toke ya mino mombo la isi andu moche kula. Ndio ya tano witu windi onatika siku mekimbai. Kiziana mengi. All right. Twaba. All right. Kindi utadi vitu wa kula wende. Timu vya muno Stephen Mwema. Na santi. Ayo na wodu idha na Stephen Mwema onge. No mwezi. Mimi Stephen Mwema la idha na kibindi cha wini. Basi no. Na santi bro. Aya koma desa. Na nduka kwa bego beta delete. Aya naende madam kanini twambe ongamile busimoni nesome moto mani mavuthu na twende naende ni muvya muno andu masimo mwako na siendo nesa omonthi ni kwatie no nemone percentage 99% siendo sie sawa sawa nisoma moto mani mavuthu nikenda tusioke kula kuya tongoi niambia na
Kanambia na umonde niambia aba kanambia na Facebook Facebook Mutongo TV tu live ndeni wa Facebook kikuketha no kwenda otomani waku osomwe oyuyu nebone na niambia na Dan Vince yasia o eta wa Keseli Masako kivila chume GK kithimbaini inge ona ti lazima Ûkamba uziazeke kauma GK ikikathi kundu kungi ni sawa sawa ti lazima Ûkamba ERASTUS kila tithia wa na thina Ûkamba ni atongo ima Ûkamba kwithwa mayukita namo ene mo kwamo Benjamin Moithi Ben yasia Ûkamba ona thina ti enenthi ni atongo imokita namo ene Peter Mutugu yasia ti engaleko cia pipeline yasia woni wakwa nienda kuya MAANZO anene na Kalonzo aete akamba silikalini etinga no to yese ikeuka kila muthenya sio tumani na watu ma mheshimiwa MAANZO kulangwa mheshimiwa SKM Little Bob yasa FM anena a lot of wisdom na uwo wa uone Kalonzo akaungamata musumbi Ûkamba tukuna ona 99% ya kwa yetha vovyo ona atanesa ikunia azia kunia Kalonzo atanesa amuka yeke kunia Little Bob. Alright, nuke kwa mundu wita wa wita wathiva uka Justice Kilo ERASTUS kwa kulia MAANZO na FM ati no ve ngewa ingi Messi eka kutengemea Raila kwete utongoi Ûkamba kindu chakeli no metha Messi Kalonzo ni waisie musamo ba Ûkamba kindu cha katatu niki FM kanga ai ndio na kwelwa no anenge Kalonzo cho ondo andikete bai ndikwelwa ne pole muno mundu Justice Kilo no songi wasimambe wakulia Daniel Makao hello Mutongo hello wenena na Daniel Makao kuma Kisumo na nyena cia Kalonzo musioka enda kuosa kivila cha usumbi lazima ambe kuyaka kuma tene before 2027 ozwe Kisumo by the way na cia Kalonzo ambe kuyaka kwitene Pave na muna weta wa Kelly Kioko Vicentian asengala wasia Kalimboni West tu Îkûmbî yu kusema ukweli Ûkamba ni waimiwe ni kuivanga vyu muno nundu wa vya Ruto ila wendie usumbi aumie kuo asemba kiimani na athiuka Kenya nzima ni kana achose yu ithi akamba twetele tunewe atayu yaze tukele tulike tuthaia tumanthe kindu ki Manu di prezo yasia by the way jamaa utumani uziwa alibendi utumani ma Facebook mesa olikama sembete jamaa uswa weta ukweli kutema maandamano kwetela ibinda ya siasa pekee kutema maandamano twetele ibinda ya siasa pekee okay ERASTUS cha Ûkamba vekivuthia cha andu amwe na kila nisi kura ya mundu yivata ona eweka vate ndai ya tukatinde ya kuatia omweshimiwa Raila Steve Ngene. Haya nende na kuminukilia maotomani kanisome maotomani ma Facebook atatu na disise YouTube kwame tuki nikaenda isethia nitwasongana mbe Thomas ndiku yasia MAANZO vinya osu Kalonzo ukwanangia maandamanoni ni weanite kumobilize Akamba amanye where the rain started eating things went south. Okay, Nicodemus Manzi yasia Kalonzo akiwa candidate wa presidential na Raila akiwa running mate wake. Hii kiti anaweza pata asubuhi na mapema. Hata uliza MAANZO. Pia yeye anajua hiyo ni sure bet. Na mwana osu akasemba muno akekera watu emoji tu amundu atolokete. Nicodemus. Mweza mbonya zinema inye. Aya, otumani wa muthia wa Facebook ni wa mundu wibano kwa CI. Ero Steve KE. Good evening big team. Good evening. Akamba twambe kuzia tusuzeke kabuja siasa especially office of the president Akamba no namba yitu nini mono mbaitu again apart from Nyanza region and Kamba region do we have other regions we are caught in now let's court our mashemeji sana
pale Central Kenya na FM nwane na kendo kiu. Personally, I wish SKM all the best 2027. He has my support. Nimuvea aya motomani mavutho ma YouTube nikenda mwikesea asia hii. Mbona eras nweke angale kwemwe aye chama governor wa tene wa MAKUENI kila nyomboka lila Richard Kesio ya asiati tuje MAANZO kana ndeketele Raila kwesa kwasya Kalonzo tosha 2027 Raila akaungama na Kalonzo akaungama na eli makasindwa ni Dr. William Ruto ne Richard Kesio Momboni Masako. Benjamin Mutesia yasia Wiper ndi sakuthela ni Benjamin Mutesia. Jackson Mutunga Raila asya Kalonzo tosha Ruto akaokota bathei. Nake mundu kwitwa Munyanza Mulo yasia twenda atumia Ûkamba ala mathemba tene kuya mathemboni kuma kaundi sie itatu mombane na mayeta atongoi onthe Ûkamba na mameka liende na maimata. Okay, na hindi Jackson Mutunga akashiwa kaingia gase MAANZO niki mutabanga Kalonzo kwitene Raila ndesa ungama ingi. Mwabanga Kalonzo kwitene Raila ndesa ungama ingi. Na hindi ni muvya muno kwa motomani menyu kwa simu ningu kaingira undi wa muthia tutaumalite tutaminite kanisi yokebalabe ya tongwe. Na hindi Mheshimiwa Kalama wa Kalama nombetekelia wewe na kwenda Mheshimiwa Kalama nenge MAEKE Kalama nenge tio tikisio Kalama niko kamba ndikete na Kalama niko wandikete ta kwa yuyo nye wambeta mutongwe ewe ane sawa nondo mutongwe nemba ndikete kwa ndikete tiza wasawa aya yu niwe wene na niwe wa unu manena na bema makulu maingi maumila bebe ukulu mupa newe yoka muno ya kumbanya no mumbanya kumbana baye amukamba yumwanthane waku Mheshimiwa MAEKE kwanda tiko singe bamuno ile ureact ulwa ERASTUS yetu umbani yake agenda ya ikata tumbana ni siasa saba Ûkamba ndio kitomesha bina kwanza sio kitomesha bina na ni utakuwa voting pattern ila jego nembe ndukumu no ukaisha ondo pama sako kuna kunwe kula ina kunwe na manini maingi muno malabati ondo yuta ma MCA ba atwe Monza lakini MCA wa Wiper nomwe the majority leader la ba town ile tradition kibela chuki juma Wiper for a long time Kalama kuya ile NCCU unga kwa chama mbingi chap na sisi hapo the boss wathika ngundo the same yes kwina diversity na audu mwa Mheshimiwa Senator MAANZO ambie kwa kutabia kindu kita prophetic akonya kila kiki kite kuya kungi na kila kiende na kuikika and it is time kienda ni anything ye kuikika ku Ûkamba kwamba kunde what is our agenda agenda ya na siasa ni dhani sinde kienda tunasinda ni na usinda wenga lene kana wanzinda niwenda tukemwe tumbanye itundu yitu emwe tusonge mbe emwe politics na diversity ya multipartyism yikale ya kwetha bana na hicho kitumi uona alama ya Kenya kwanza maemeye na maase tuikwenda wani party alama naenda okuonze wasi amasyo malea piwethi andu imaleile maikwenda kiu na nicho uona kwika umwingi muno ona kwa azimio no ndwa Jubilee yenda kwitilanya na sindu bingi agenda yito ya Ûkamba twele kwetha tuikulania tuenda tunene na wasiomwe niki yes tunene na wasiomwe nikala tukwata usumbi apart from kuthi zieno ya Raila penzi yengi Ûkamba utono tume nyomuthi ngakulwa kila twele kwikani ni tunonie ni tuna Raila runa tatie biundu mundu no tata ena serikali ile ayona yo kana ndai nayo ena deep state ile kwa deep state kana kwa deep state lakini watati na chama kila mundu wasiana MAANZO repeat every time pure mistake azimio maameke o ile siama post yake bila na emwe ya kuchoose running mate wo
Indi tuulea kuhusu Kalonzo. Lakini usimu no become ya statesman. Umundi ona mukutano uketwa. Ona niye uomwa asia Kamba Mathembo. Yethi akwa ni secretary general wa Kamba Clans Council. Na bengi meyita undungi. Ona maketana. Nondumo metele meto. T-body yebanu. Nengiti association. Metele meto emundu. Na nani political. Ko ula ukwetana etana mukutano ni wenda nesi wamona ne agenda ya ni kana andu on the vita leaders here on the toke to bring one common thing nondo andu maeta wa pamwe thina lakini kikesi ya kuhappen kana kikesi ya kuhappen kana kikahappen ba ukambani kiete matunda manene na ndiasio kuyonzia mbingi si akulika serikali imwe 2027 na ile tuekuhea ba leo imaanisha miaka itana tukuna mundu utwengi nikwambia omunthi baba ngina miaka yesu itano nitu challenge le piwe yetu asarenda payo undu tweka tukathengesia mukamba payo undu kiongosio kingi binyo witu uthengio serikali ni tandwa langi andu ni makoagio makasia alika Kenya kwanza ni wathela pio ni wathela ndako kaingi na ni wathela na wathela lakini ketha ni mutongo Ûkamba ko iso wathela iko twine no 2027 you need to twambozia bakate twaile kwebuya Ûkamba te nalama advice ya na ti alama advice ya ngiti otwisia na manena na moti SENETA na ndeba akathia makamanondo matono kweka oimba ya Ûkamba tukakwatwa kaseke ndo yu peka letu babyagu ne bayo yu iraye asante ni wate no amina yu iraye wa minela ne sababu nikenda SENETA oselele ina wezizia makule mayene ndimo no kuja kumba mheshimiwa Kalama bano no abikia na kuela woni wake nenda kwasia akamba no momba na katika ndwala machangi yani wewe ni maweta mabama ni masio kama weta mheshimiwa Charity Ngilu asina tongoi wewe kuthamani wa masako Charity Ngilu ni wa Kitui na tongoi mesi wa Ûkamba guono na wase mheshimiwa Charity Ngilu anaye pa kwa azimio na kama thama naye kwa UDA kwa kuja weta andu no momba na tiate andu amatise ni mesene na ine na mo kwa imwe no kethukesia na ila na change ila mheshimiwa muthama na twika commissioner wa PSC na nikivela kenene muno kina mheshimiwa muthama ichange ya mbunge ni ya Senate ninaize kana muthama niwe wa founding member wa chama cha wa patuyambisia kuwekwa ODM Kenya na ni permanent member uko akenda na ni muomba na sia kamba muno na ni kiuni tu kikia maanani na ni ngwana ni chambe iwe ni mheshimiwa Kalonzo ile ku yake tui ni taili tai kalandingi na kila mundu no thini twezi dikari no ya kwanza Kenya kwanza wazu no Messi no bero kutumikira na tumia muthama ambao bango sabale ambao ithisia muingo oumba no wiba amasako ndu ni mutumia na tumia ni menda una ngwanda ila sio mona ibezi ite omanenge ndaya ni maro no banga ni manenge ibezi omwanya owisi kana mutumia ibi ende bala wene kibizi kituleta muti kibona kondo wuni tukwenda twambe utungia ndaye yesu twambe unenga ndaye ithie kwa ithie na bayo ndu webina Ûkamba no ekale ndi bamwe lakini angiri masio kama change ya masia oneka lete ndi bamwe tukula twake tunini muno yuni na enthi witikira no le ndu ni tembea enthi nienda Mombasa ninienda Taita na Taita wale to mbunge ya Taita ambunge ma wiper ma Taita na atatu out of 4 my constituencies atatu out of 4 na mbunge ma MCS ma Taita wiper ni majority yuko Taita na itu pake liviti nandu twathi cost yonde ona athi quality tinandu tinafuasia ingi ona ngatiko cia Embu tinafuasi kundu na kundu na Somalia ingi duzi andu mataiza kumanya yufara mahali bino wa wiper ni wangadisa umete na kukono na wasisia this stand ni na service o chama cho
wethe ayu meamua bala tona tabeno ito na boiboti utika kundu wasizio kisi newe mwachange kana kisi ne to na yumo no kula kweruto kaola we kisi nundu haruto na ndo tona nina ndio ngitanya mira na thingi nyambo meti no nithugijo ni nene tanando wethugijo ka osuwe ba une ka mwingi muno ugethe anu sani wandu ako mane kiwata nundu ira serikali na seubi kwandu mane kwetia muno mekiwo bandu na landu bana lea kwekiwa bandu da kukesi kondu wau siasa ni andu kwiyumbania andu kunenania andu kukwatiania na nengi serikali la yivo nitwaisye kana ondu azimio ne kanisa na serikali la yivo yondu thikatia ukethia na mwandu ni manwa kwa na njike yino tutabiwe njike yo ne mebu ngutabya mbaile ngizi miongo na izo mbinge kwenjike na yu kiuni jo yu twamina gombana takamba taili teodika na ningwete kala na mekwa ati nyabuni bondwa mashima kalonzo na ngameweka au ngamete weka na ndu make ngutabya ba imundu zo bya serikali ono ruto ndakwata ingi 50+1 na be mali za serikali lesa ubwa nomba kanundu kalolo ambe akenda ena shiambe yani wewe ugathe na mageni power kuni kwenda kwerekela juu pateja kulindwa atiania na Raila pateja ona kama mheshimiwa Kalonzo ngamete wa Raila mwena leta usareta ngutapya kutingwa Raila kuteka Kalonzo Raila minus Kalonzo Raila ile tende kondo kwanza muno ona kene weze serikali na mitengea no binzani ndautoneweka kondo nuto no ubinzani we bata muno nusiaza serikali live ndika kunema maundu mavuku uko serikali ni vita sio kethia ino ndisikile kweti nenda ukutabya kana minza wa finance ndezikile kweti ndino wazize zindu ilo no wete mbunge ona mbaye Raila ibe zizikwe andindi nyoro nizo inozi weta minza wa finance njoro neshungwa na nduma finance wazize kutumiona umye baya university nano na kuanga ilo kiyana ngwa kinduchu na eke wa mabiyesi na momate ukwate yana yithe na munene wa serikali no withia ma PS mayu kwate yana na ma minister na kitu cha muthemba zuwe manzia na ke president yuza umwandi vice amandekana baani tupitisie baatu yibete mekoboneza baani tuongela koti andu matino kwati andu ni makayite ukona tokaye thia ndo umaketha mena kuona ndo mumeta mbaye nimo mheshimiwa waweta kauna alikana no kuona nondo ni kwa rishafu ndeni wakambia ukona baba to watrozi no kwa tabia rishafu to na ukamituki na nia ile kana ya ilete rishafu ni ka wakile pinda ni president na muno asisia no ziwe wambia onenge andu we atizi ominizo wa water nige mwemie atizi ahithi ominizo nangi omakuone wanangi makugwa kundu kutekindu kwa hiyo ibindo yende uno tono kweka rishafu lakini na yeka nda rishafu le aonde peke tubila mu recommend we katika roads nimbezo kwenda umanzazia 2027 peke tubi ke kimyondo bange serikali bange zetu kondo